Kahima sora ha kejialam usim rangba, usim kena, ki menteri baki executive member, da kawai karai ke bagi lesiam ha ka absantrik naitung arajar pau, ban tho so menteri rangba ka sokar jela da ka bakerpat, ban sobha ban pelaj no, ya ka tulop ka aerial ban kepisa baro ki badai hok jong kinong trei ban yo. Bakum juru ya ka bil doyong dau bertha kham kloy kat bala namar ka jingwan lengshop jong kani ka jingpang klam kalawan ra shibun ki jing e ba ki jing kedu ha ki ying kisam kum ha kani ka por ka ba menda kani kalong hadien ba usiem ulayo ya ka jing ur jing nam jong ki khun ki hajar ki batrei ha kani ka karkhana penmi dau bilan dan ya don lang ni sebenarnya menteri gantan menteri udor menteri eksekutif member ba Haji Sawian nak kalian ikut supaya ba Thomas ba udor ba ibabut di hadian ba mila iyo ki jingrepa nak kalian jong nong trei jong ka MCCL nak kalian jong au siang la sim kia ba la khot ka eksekutif ba kerki haka absen trei benai ban riu arajar po di ban hak tei ka eksekutif ba ngai rai bagi dei ban ad no ada jing tho so semester ban bu urut ke jing kapan ba la kum no dei ban pelai no ibil jong ki dong trei ki tulok ki bil jong kurs playa ba kuwe ki jing siu ki ba dei se ki dong trei ba si kuwe di hadian apabila dar kirata dan kalian jemaah usim relation seni ba apabila perkre aru ujinto kebangian kerpa usim mesdan di hadian ba kalian ke soka terhadap siu ini ki jing siu rokai ki bas kiram kisya jong kidong trei ba jong kurs player di kerpa yang soka bukan tahu de kinu kila kelenti kanang ba kesimen factory kade banyak yang ngim kwa bukan sange bala sange kontu klan peniat kalau ke jindu o krau ya ki pai ba jong ke katan seorang jumi dan maraka ibu ke jingkerpa ngimla ban ketu soka bade ban peniat no dan re ibu ke jingkerpa je soka bukan tahu de kinu kila kelenti kanang ba pen im biang ya kasi sinan factory kepala sange mentari pun benai pun senang dede na kata kadau dan kalian ke kurs supaya ki bedon lang neru kin ai lang ke jing pensai kan do kas ram kasya ke jongki tu kasya namar na kalian jong kahima ngi sos nei inong trei tu besuli trei menta klam tulop da ki bun benai bun snan de kelas suiem ke jing im ke korde dan namar kata na kalian soka ke bang perkat kamtam lei inong trei tu lei trei man kasni klam de tulop ba la susiu wato mateng dawa di jawab di kumangi sutu menta na kalian ka soka kan pelat kisah ban siu no e tulop jong inong trei ba kumju ru ya kabil ka basa jong ki course player dede na kata kadau ni na kalian ka extra dollar jong ausim ibu ke jing kepa ba niat sapenpai ki jong tho siu mister akini kita yo kepaman pa perpai ba Thomas bin Soma kumwei na course player jong abang servismen ba in ai jeng keren ha ka bede ba ki course player to ka bede ba ka ju supply du yong po singan na kalian di course player dengan nabi buai ya supply du yong po singan dari kemudian nangi guni kapor sing kapor kata rumut na kalian ka singan kemudian kamla awan siudep ya karam kasa jumi du yong supply namar kadang yan na ko kapor sing kapor na dua ki hajar khatsan ter hadu kita hajar atau kibel kinang esa sesa padahal kita long bagi warna kali jumi ku di supply lasen di hadu kata-kata namar pada ko kapor ni esa namar ni nang perkhat ba dari esa di jumi kade factory kanang apa niya kani unang na ko kapor ni hadu ni khidmat ko tahu na kali aku pini kata kamu pamla orang Indonesia kata kamu dari jumlah orang Malaysia yang tigil dari yang bilang bisa jumlah dari nomor kata kau kemudian nakalian payu bakot mentahan ni kalau dia masuk telat banyo yang kita dijindawa nakalian kesorkan kansil kita bilang bisa jumlah dan kajing turu
na betak sorka bahkan wakila henti ban pria ya kecil factory lada kajian kecil factory kalau kecil tangan na betak thai kecumi berpoi tidak lagi jumna kuno supply masih mbak ada kecil kajian bat kesorka kadisian jing ban sim yang takaran kasa hak bedi bat kapisa na betak jungi kupino supply Bat hakani ka memorandum belapha sya u menteri rang ba kasoka jela da ka baong ban aila ru ya kinong trai ki barang trai menta hakani ka karkhana bakila ban jiet la kidang kwa bandang trai nekin simno da ka BRS bat chuchu kila kerpat ya kasokar bahkan war kilat kilenti ban kentiu ban penbha ya kani ka karkhana da kilenti ki bejanai khanang ban la ban penlong biang ya ka karkhana ka bayo nong cho kalian nak kalian dari cem kena saudara aja kan beberapa miskin Pak kalau bahani full dia yang nikah dia duduk utara jadi Pak kalau bahani full dia yang nikah dia duduk utara jadi dia menteri membuat mentah tunjuk ini kan Pak ibadah di nang supply ya Rio hang tiap po FCCL de negara jungi kumbala merah kerja bais in kan de kalau baik ai kabangi lah depan nak struktur parti kerja ini ya pang wat hadirin bangila depan struktur kalau bah nimshim la song tikti ila perkat ro na panbut no kajing ya tunduk banyak kajing ya selok kam tambat kini ki employees bagi kita train untuk tak hepok kami sosial, ganyo, kajing tip nanti kaba kami tikna sisuk nanti, kaya kebagi kendo, kajing nanti. Dan nak kalian jungi kita mama ngilak buah afatrik na banyo, ngu senam, menaik badat, ngilalek nanti yang pelong gue kajing ya kendo bagi, dan ngilayok bagi kerja jing air jingmut, nak kalian jungi lu ngilara, hakal dorba jungi bentuk, ya tay ya ter halau kata kita. Kena kalian juga employees kila ai boleh kita talk kopi siang ngiru makla ada suhu MD hai beri begitu tinggi education joki kila ai kopi sungi office lu ngina kalian office ni ya song perkat ka beri itu bentar kaju hi kabar ki maki ki dan ban syai yang ini ska himal dan ni kumjuk sebuah ki bahaya juga MCCL let's say khatam si beri si sokar dan dari kaju ngina kalian ka himal hiwan yang kata kaju pang ban banjur yang hiru seksi lupa Iki kita naksa penting mata tam lay. Kalau ba nongkong tumbuh kena segi mener kajing sale gitu dah. Kita naksa penting harus mata salary overtime pending areas nang tak clearance nang tabat tam lu gede bagi kira materials kunjut beri duyong buat gue lu. Te kemudian ba ibla keren hana geleng supplier ba ipan power kajing air mana tu kepuar aja kasan no. Kita ter harus mata kalau ba susah tu. Nak kalian dikit kalau masak undum, saya, kalau yang jengki saya kan tuai, bat keting tu jengki kalau mau supply, im, ya jaya tu orang ni, im, pateng kalau bah, nangi ni kata nangi ini supply ke, nanti kalau bersusi kalau imah kalau minta kalau ketik siman, i kemakan, film no, nanti nak kalian ke office yang ni, tak ada apa ni, berkawai, nilai kan, li gendut usiam, nanti hampir pot iba jengjia minta buat hitip. Sejak ini kita sempur. Tendai nak kalian jungi ibu mereka membendong. Anda petition bagi ai. Dari kata select, kemudian kontrak. Kawai kajang bagi kuat berkapat cepat serta kalau bah. Let's say ada dan. Kita kira tinggi penpiang kita sil kita tinggi sil baru dah sedang. What? Ya itu juga kuat macam partner. Men IBS no. Kedewan ailat. Kan hantam lagi. But ya kita juga cuba doktor tidak kuat menteri hak company sibuk. Mentah kita dalam feasibility, kalau qualified, kita menghapan perkat suai lagi. Hantam beri kita yang ini. Kenapa? Saya lagi dulu ni nak kalian ke himah ni kuat kan. Nangkong nisap kita ini kan, yo nak tekan imjam, jual kan yo kan yo jam. Amat pembalong kata kapoleh sejak ada kata-kata.
Pak jing sing terar pak dia player dia. Toh dia kata si pak dia tandai kini giba ke ngi dawa kanong ke mahkamah ya nang tar ngi. Seksien far long nak kalian ka office ini ya ini nong klikti ini sampai kat sisuk ke bentar kami dengan hafle ini ya sekmat tele saya tentang lasak ulti bagi henduk bagi weki himaru ke bedi bertalang ini session perkataan kita tunjuk begini ke supply kepada mata ya wan persuap yang ngiru kata ingin simlang ini tunjuk employers ingin simlang iki mengelira hak mereka asma serta masih